I se ljudi, oprosti što malo snimam. I danas ćemo vam pokazati novi IEOE. Zamislite, Karl, Steve ili Karlo, kako hoćete. Pa je Karlo nekako ne. Karlo, gdje je? Ma gdje si ti ovdje? Ja sam vam. Ko? Baka! Ja sam kod Baka, moram spati. Ja ću imati video PlayStation na 3, možda ćemo za PlayStation 4. Kad pišite u komentare, pišite, čekajte. Pišite u komentare da želite da kupimo PlayStation 4. Sad, čekaj. Samo sekundu. Nerf puška, najbolji model. Sada se, ako ste gledali Gun vs Gun, ja to gledam, ne znam, znate i ovu marku Nerf. Čiji od pušaka nemam puno metaka imam. Ja metak! Žda te opucan, vidite to. Da te upucan! Čekaj, znate? Vidimo. A šta sad? Šta za vas nisam. Pa meni ovo je jedan kratak video. Ona će treba 5-6 minuta. Ako ti iz Hrvatske, Srbije, iz Engleske, mislim da ne baš to bilo to. Srbije. Mislim da ako ste Hrvati, ja sam Hrvat, nema veze ako ste Srbi, ima. Dan Srbi na već bili isto, ih volim jako. Sada. Sad vi bunite se, šta je ovdje? Čekaj. Ne. Proste ljudi, ali ovo sad. Proste. Se vi bunite, šta je ovdje? Ne, 100% se bunite, šta je ovdje? Sad ću. Čekaj. Smanjimo povećat. Ovo vam su slike. Ne, ima ni kočki. Ovo vam je baca. Kashiko Pen. I Cross. Crossmaster! A što je sa Blockmasterom? Ovo su Blockmaster. A ti ne slišiš na Blockmaster. Viša. Što ti sad... Čekaj. Dalje. Italijes. Šabit. Čekaj. Bendis. Ma nemam pojma ja od utakmicama. Hajde. Neurer. Bradovi, ja sam Ultri. Tako ga niste nazvali bradavi. Okej. Oprostite, ali... Pa ovo je najbolji! Ja sam Messi. Ovo je... Ništa. Znaš što probam? Čekaj. Čekajte ljudi, malo... Sad, vidite... Da, to već pokazano. Dalje. Ade, poljubite me! Bojim se! A kak imaš divnu tetovaž? Koji je ovo tetovaž? Samo da... Dalje... Sort out but kiss. Amerikanci. Najbolje što možete očekivati. Ne znam šta je ovo, majke, to suda. Jej! Čebes!
Ja sam sve pijan. Bez uvrede. I sada... Pričekajte. Imam dokaz ovdje. Da! Spako da? To nije. Gledala sam se roba. Šta vidite? To će pričati u se video. Ona ne zna da ja radim video. Ode mrak! A da, imamo se. Šta mi još ime pokazati? Što vidite, sad ovdje ništa ne vidite. Tu je neki hodnik. Ne znam mi je baba. Moja baba je mrtva. Neću mi šaljati. Sad vidite ovdje. Hodnik. Jesam foto, ja nisam foto. Ja jesam. Di ste couch? Možda želite prvo malo na couch. Dobro ide. Je li udobno ovdje? Je li udobno? Najbolji couch.